Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waskurullah fi ayyamin ma'duda faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharun. Surah Baqarah ayat chaniga ahum din chaniga ni din chani ahum ni harba ayat si choropa karino amasung Allah Ta'ala na hayno mising asida Allah yamna ningsimun hayri adu matungda kana gumamna hayno ni sida thu khre thu no tau khre ngat khre adu da kari guna am bulai haire kana gumna hayno mi asida thieng thieng batare hayro badu su guna lai haire karam hayro mi adu gi da muktani adu ma Allah baki de mi Allah baki be mo de ikhtiyar tawri ba pam ni be mi ado hayro mi sing adu gi da muktani sinas amasung Allah na hayre gariana amasung Allah da ki de ga layo khangun khoi punama Allah ina to loy mo no de karino pulla da bani sinas Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala bayan tawmadu ayam ma'lumat hay base siyat yawm at-tarwiyah di mamangi numit amasung yawm at-tarwiyah amasung yawm arfan ibiri hay badi ayam ma'dudat murad kaino ayam tashrik hay bin ibiri adu imam muqdisi amasung behkin degi hadis dorapani Hazrat Mujahid na bayan tawwi madudi ayam ma'lumat hay base siyat kaino jilhaj ki tarani pan bani aduga ayam ma'dudat hay bi arthana ayam tashrik hay bin ibiri hari basibu imam behkin su masibu riwayat tawili Hazrat Nabisa Hazli radhiyallahu anha bayan tawili kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam tashrik hay base idul azha ge numit nini idul azha ge matung de numit nini ase ayam tashrik ni hay base sabat takwin min ibiri hay Masih Imam Muslim, amasung Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibn Abi Shaybana, hari bah desa simo Yesu, riwayat tawiyan hibiri, adu Hazrat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu disebut kini, maduzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayam minada ingonda, haibad minagi numita, misinda ingonda, kum tawirami, elan tawai ke madudi, ayam tashrik asia, sabat takpuinu ni haina, amasung ayam tashrik asia, sabat takpuinu ni haina, hukum tauhid yang mudah hibirami amasung hai banu min asir zahin bayade masih Imam Ahmad na riwayat tawili Hazrat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan di Rasulullah itu firman arfat ki numit amasung qurban ki numit amasung ayam tashrik ki numit ase Islam ehle Islam ko tapi Islam dan masali ba missing ki damak tadi karino it ki numit ni amasung hai numit ase sabat ko numit ni hari bah disasibu Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, amas Imam Nasai na disasi riwayat tawi hibiri ayam tashrik hay badi nusi bai pa pale sinau si ayam tashrik hay badi jilhaz ki mapani pan ba fajr namaz ki matam dagina jilhaz ki taraga humdoi ni pan ba asar fa ba faras namaz matung khuding magta Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu walillahil hamd hai base sisi wajib ne Imam Abu Hanifa Imam Azam Abu Hanifa ki magi mota ino jamaat ki namaz matung de shahada lai banu passing matakta wajib ni adu mera manu pi natragana munfarid natragana musafir ki matakta di wajib point hai bi tawdabo sahiben ki nazdik ta ino mota di ino shahada lai gera lawai de lai gera ai bedin mafhum khudi makta munfarid wegera hai badi mathanda so mana tara jamaat so namaz mi wegera hai pung hu madakta nupi wegera nupa pun madakta wajib nisin hai reba Imam Sahiben ki sikari no si kol motabar ni si sanagani aduna masih teno si darul iftada ni si masih no ikoi hai reba ikoi jelas ki mapani pan si sidagi ikoi pung hu madakta no ikoi ayam tashrik ki takbir hai bade hai base no wajib ni si inshallah ikoi hai si wajib amal khan tarak tawta gadi ayuh guna aku ya dua hari berkerja insyaallah ayuh amal tahun apa ayuh puan sih dua tu pada insyaallah ayuh dawat tahu sih share tahu sih sendiri waktu dawan ini